motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a le dumediša balli ba rena ba bošegong ba lekgono ke a letamiša magagešo ke leboge kuku go te hloba boroko go tla ka fa go tla go nyaka thušo abuti sesi ka mo ke a le dumediša le kae bagešo le tlogeng le hlabuša mantšu ka baka la gore ge le sa kwe ke nna gore re le kua ga ya ba lekwe gabotse thobe re tla thoma mola go kuku a tamiše a nape a re botse gore kuku o tswa le kae gae kuku ke mang o nyaka thušo ya mohuta mang koko Ya kwa. le ya kwa koko Ya kwa. e no dumedišang batheeletše ke moka koko le fihlile motse community radio mo e leng gore mo e leng gore le tlo kry-a thušo gona koko thobela Ke a le dumediša batheeletši dingdikgolo. thobela ya kuku ke mang o tswa kae gae Ke Mantsha Madala. le tswa kae gae kuku Ke ka Sologo. o tswa ka mo moteti ka mo a go molato motswadi aka abuti le ka ba dumediša ka mo Thobela ya bolela mo ke Emmanuel Matlala go tswa motseng wa Slovo. thobela ka ya ka mo go sese Thobela wa bolelang mo ke Bridget go tswa motseng wa Libati. thobela a ge ba gešo ba ga Matlala re le thuša kang ba ga Matlala a go hlalose kgaetšedi ya ka mo and then koko o tla ba theeleditše mola le abuti o tla ba theeleditše mola ba tla re ge ba mo theeleditše ba tla kwa mo a šileng gona ba tlalletša kapa ba hlatsetša tše a di boletšego ge e ka ba ba di tseba ke mathata ga bo bona kgaetšedi ya ka Taba ya re tlišeng mo pitšeng tše kgolo ke mathata a re nang le ona taba ya re tlišeng ka mo pitšeng tše kgolo ke mathata a re nang le ona ka mo lapeng. Mathata a re nang le ona ka mo lapeng re ile ra ba le makgowa tatelano ka tsela e leng gore ya re makatša so ke yona ntho e leng ya napa e re hloba boroko gore re be re emelele re nyakane le thušo gona ka mopitšeng tše kgolo. kgaetšedi ya ka aowa gape ke boletše le wena wa tseba ke boletše le wena ka be ka go botša gore ntlo nthomelang yona ga ke ekwe thoma faseng ke o hlalose ditaba tša gago gabotse mathata a gabo lena ka moka ga ona a feleletše wa be wa boa wa bolela gabotse ka go botša ka re jwale ye ke ya ekwa jwale o thomile o nyaka gore ke re ga ko go kwe mo radiong aowa Mathata a re tlišitšeng ka mopitšeng tše kgolo ke mahu a re ileng ra ba le ona ka mo lapeng a tatelano so ke yona ntho e ileng ya re dira gore re emelele re nyaka thušo ka lebaka la gore mahu a ileng a ba gona ke mahu a ileng gore a ile a nke o re tšee ka leihlo la kgopolo uša go o ne gore mahu a semaka e tlo ba bothata gore batho kua gae ba go theeleditšeng ba kgone go ka go fa maele wa e bona ke bona o ka ra buti mogongwe o tla e hlalosa bokaone ya ka no bea gabotse ka mokgwa o ka kgonang go hlalosa bote Bothata ba re hlalošitše gore re tla be re lefo ya jale go bile tabela gore keng ge ba re founela motho o be go tshwanetse re tle le ena ke moratho wa mokgekolo rena re le bana e be go mo gore keng motho a ngwaletše go mo ke nna le wa motlogolo jale go ba le mong ka go re a ba founela ba kwana le rena gore no re tla tsamaya le ena ba le lekgono ge go bo gore keng go e tla transport go ba taba tšela tša gore keng difouna di sa arabiwe jale ke rile re namela motoro bo re latile mo go nna go ile ga tsena kgolo mo go tsena go kgolo ke sa tse gore maybe ka mokgwa ke tlo bja ke tla ba ke ebile
rong go ba bjang nna ke founetswe ka ge re ngwaletše gore ke rena ba ga matlala nna gabotse well nneteng ke nna setlogolo sa ga matlala gobane ke goletše ka molapeng Yeah. le ge ke gopola go tshwanetse gore ke bitse ka sefane sa ga matlala vale go tswile lentšu la gore no le ya kae mong gone a ke tsebe go ne kore meeting o tla bo o le gona ka mokibelo go bore nto a mathomo nna lu re thomile ra emelela kore nto re ithomileng ka re morago kwa ka mokibelo ka re thoma bale ra ba phafoša ge re ba hlalošetša gore no re dirile nto e so fele go tloa moo ba bangwe ba gogela morago ra re no ke ge ba gogela morago re tla no emelela ba le go founa wa mafelelo wa bo mokgekolo ke wa monna ba le wa mfounela motlogolo nna ke ukwa ba re go soloso le ya kae moo ka re malome re apoleke so ba re tlogela go ya moo ka re ka mabaka a mafe ba re no gape lotse ke tša ga matlala ka ba botšhe ka re no e be nna a se nna go matlala na mokgekolo itše mo go nna re keng toropa founu bale ke sa tsebe gore se ke o tlhakanang le sona ka moswane ke sa mofuta mang le se ka re maybe time ke le nna go ne mong ka re o ka re ke bolela le o kry-a ke a kega ka lebaka la gore a ke tsebe magona a se gore maybe le ka ga go bile le mago le ga bo go bile le mago ba le ge re o a tlhaloša le o kry-a gore maybe a re itšeng gore a re itireng gore e beng simple ne mahu aki e no re fa ngwana ka mengwaga gore ka ngwaga gore re bolokile ra boa ra boloka gape ka ngwaga gore ra boloka gape ka ngwaga gore ra boloka gape ka ngwaga gore ka baka la gore re nyaka go lemoša batho nto nngwe ye re tlhong re lemoša batho moroka di-family di na le problem go njwa le ge re ka ba ga maubane re a bona ka moka re tlhagela ke mathata kore ka moka re a bona gore mo tlhaga e ya swa mo re khumotse ka nako nngwe ge ba ra re kolekeng re eng ngakeng re eng go nyaka go tseba re go diragalang re a khutha ga re ntšhe ditšhelete ge o mongwe a emelela a re batho re thušeng ke gona mo re thomang go tswelela re nyaka go disturba thušo yeng ganeng mathata a re bang lona mo difamiling ke eng ye nna re e tsebang ka ona ye e leng gore ba bangwe ga ba e tsebe because ge o ka tlewa kwa mengwaga ye batho ba ba bolokileng o tlo tshoga moroka o tlo tshoga ene wa tipotšiša gore di-family tsona ge di fetša go boloka di bolela polelo ye feng ye e leng gore ngwago o tlang ga re experience nto re experience tšeng now ge ke emelela nna ke re ga maubane re kgopela thušo ke kgatla ke ge koko a ile wa drope founu gore a se ka theetša ola ka gore ola o tlo mo senya kgopolo ebile o tlo modia gore a tla palele ke go bolela mokgekolo mo dropišitše founu a kere go ntšwele ba re ditaba ke tša ga matlala ba bolela nnete ke tša ba ga matlala mara mahu a tlhaga ba ga matlala ba dira eng re ka se boloke ngwaga ka ngwaga tekano ya 10 years ge re boa mabiteng re bolela polelo ye feng ye e leng gore banna re tlhasetswe re a bona re dira eng ka gore mahuši a tlile o ba kwele batho ba ba reng re tshogile ka gore ga re tsebe gore na ke mang wa go latela jwale ge ba tshogile so ke ba swantse ba no dula ba no re tla no kwa ka letlalo wa tseba gore ke malome ka kapa go ne le nto nngwe ke e boletše ka labobedi mo kare balli ba letlampitšentše kgolo taba ya lena ya gore le tlo kry-a thušo e ka se thabele ke batho ka moka ke number 1 e santše le e tsebe ene go ya bobedi go ne taba tše e leng gore re ka di swarela mmithini di a kgona ke mmithini wa lapa go ne taba tše e leng gore mmithini o ka se di kgone go ntšwele ge e le gore wena o tshwenya ke tokološi ba go nyaka batho ba ga matlala ba swanetse go tseba re lenanego le a se la go gagabiša difane tša batho fase no lenanego le ke la kago ene go kago ye re tlong go lefa yona re lefa yona for free dingaka di a tura ke ntongwe batho ba swanetse ba itsebe gore dingaka di a tura ene re na le right ya go charge any amount e re nyakang because re phema ka mebele ya rena go ne metse meng go fetša go e bereka go ba bua wena o le ngaka ene ngaka yaka a itlo dumela gore nna ke tle go yena ke re ke nyaka thušo go swana le mo radiong no o nyaka tšhelete pele a kgwatha mmele wa ka
ene o ne le right ya seo because a ke tse gore o thwasitše ka bokae a ke tse gore motho o tse o rutiwa bongaka ka bokae ba ga Matlala ge ba sa nyake thušo le bana ba koko ke nna morwa koko alright tlogelang ba ga Matlala lene mathata ga bolena a kere ge ba gana le thušiwa mabapi le taba makhu a leng gona bona ba tseba solution ye e leng gore ba dutse ka yona go fihla le kgono bona ba ne le solution ya gore bona mathata a bona ba ka solva jwang a ye e leng gore lena le bana ba le botse go fihla le kgono wa nkwešiša monna gešo ba le ba tla tla ba ntšha tšhelete bona ya go thuša tabeng ya mahu wa nkwešiša kere a kere lena le tšhogile lene bothata ke kgopela gore malome ka kapa re tlogele mahu a bo batho ba le ba tseba bona gore ba tla bereka jwang ka ona ba ga Matlala ba tseba gore bona ba tla dila jwang le situation ye koko a re tsene tabeng ya lapa la gago re šireletse lapa la gago bahu ba le ba bang bale ge e le gore go ne se e leng gore ba fetša batho ka sona re tla ba ria gore ba ye ko malapeng ao a batho ba ba sa nyakeng thušo a ke nyake gore go sa batla ba le swarele meeting no ene ke bolela metlhe gore balli ba batlang mo radiong tlogelang gore le di-family le ba swariše di-meeting e fele nyaka meeting e bitsang rena batho ba batlile mo go rena go nyaka thušo go swana le lena koko gong bjale o tetlhobile boroko o tlile mo o tlo nyaka thušo and then go fitlha gae go ba mogala boa kgoro gore no ngwetse ya rena ya re telela e re nyatiša ka batho mara motho o ba ile go nyaka thušo ye nkebeng a thušitše ko wena o le monna kgoro o moemetse go fitlhelela emelela ya go nyaka thušo mo la kry-a thušo o mmiletša meeting o nabala gage mose o nabala gage why o gana kry-a thušo gape ge o gana motho a kry-a thušo malome ka kapa gore gore wena o nabala gage ene sa go makatša mahu a batho ba ba bolelang ka ona ga se mahu a ka lapeng la koko fela le ka kua ga bokoko se a swa gona ka kua ga buo ba reng o founna re taba tše wa dinya ke ke tša rena se a tuka le gona ka moo ga gabo ka moo jwale potšišo ko gore kore ke ne potšišo ye e leng gore a ke tse borena e tla haraba ke mang neng ko kae ya gore re a hlokofalelwa batho ba nyaka thušo ya bothata bo re lebaneng le bona gape moroka ke re ge ba ka go botša mengwaga fela le ge ba ka se bolele mahu ba no bolla mengwaga fela gore ka ngwaga gore ra bolokile ka ngwaga gore re bolokile ka ngwaga gore re bolokile o tlo tshoga bona baki ba thibelang batho ba dirile eng go thiba go kgaola chain ya mahu ao a ba dira selo even le this year ba bolokile ya ene ye nngwe malome ka kapa di-family di swanetse di tsebe gore ge e le gore motho e leng gore yena o dirile nto o tla dumela gore se a se rileng ba batle ba thušege alright go njwale a re no reng re tšhaba go sega ke batho ba reng ke re tlhagela ke mahu a mantši so every year ke rena re a hlokofalelwa batho ba reng ka rena wa tseba gore mo bophelong ne ke botša batho every day gore one day tlo ba nna ke le moremi ke tlile moredi yo motse ke tlišitše a ka mathata a ka onkwa koko ke ne mathata a ka le nna ge ke le mo a e leng gore a hloka gore batho ba mphe maele ke ntše ke le ngaka ke le so ge e le gore ke nnete ba Matlala be bane go tsela ya go rarolola mathata nke be ba rarolotse gale nke be batho ba sa phela kgaetsediaka nke o no re fa mengwaga o no re ka ngwaga gore re bolokile ka ngwaga o se ka bala bahu bao ka maina o se ka bala batho ka difane o se ka bala selo nke o no re fa mengwaga ye le bolokileng ka yona go tloga kua morago nke re ikweng ga botse tabe re bolokile ka 2013 le ka 2014 le ka 2015 le ka 2018 le ka 2019 le ka 2020 le ka 2021 le ka 2024 this year wa ikwa okay gona mo ba re meeting o sa ba re meeting wa weekend kwang ene moroka la tseba banna di nnete di no nyakega moroka family ye nngwe le ye nngwe ge e fetša go boloka e dula fase kore nto e diagala di-family ka moka le rena le ge re ile makhung a batho ge o ka no o dulanyana o tlo bona she ba topa ditulo ba ya ka tenteng ba ya go bolela batho bale jwale ge re tlhagela ke makhu ka mokgwa wo
ge re bolela re tla ka plane ya mohutamang ya go thiba gape as you said dingaka di a tura ene ge ba shalle mengwaga e ka moka ga yona ba kgona go no boloka gore a re ba palela ke go thiba mahu ene ba palela ke go thiba mahu ka baka la gore a bane tšhelete go patela ngaka wena o gona o le moroka o tentšha sehlabelo wa teneela go setšhaba gore re ka thušana gore mahu a ke a stope gopola gore lehu ka gae le tliša moya o mobe le tliša senyama o ka no ba butša rena lenyalo le bileneng la mafelelo ba bereka kae ene ke tlo ba botša ntong wene malome ka kapa ba ne le lucky if nkebe ba dumetše a gone taelo ya go emiša letšwa la go swana le le fetšang batho ka mogabo lena go taelo less than 50,000 a e gona ba ka tsamaya go dingaka tše ding mo baka yang ba ka ne baya like a e gona go ne dilo tše dingwe ge re di dira mo radiong a re bolele di-expense tša gona gore ke bokae batho ba gona di-family tše e leng gore ba kgona go tla go nna ba ne le mathata mohuto ba tla go botša ba re no o ka se e dire ke kgona go founela ngaka tše 7 ke dutse le di-patient ka mo ke ba botšiša kere banna ba gešuta baširi ka dire a e gona letšwa o ka se le theolole ntle le less than 50,000 ene a se ngaka mang le mang le mang godimo ga tsela ye le leng ka gare ga yona ke santse re nyake motho o e leng gore o tlo re thuša ene di-cost di covera ke mang ke nna ene ke thuša mang ke thuša lena ene tšeo a se dilo tše nna santse ke le botse tšona because ke llela gore le thušege go fa mohlala moroka o sa le gona mowe ba latile ke transport wa mahala batho a ba ntšha selo ye e ba tlebetšeng mo e tlo ba tšea mo gape ya ba bušetša morago ge e ka ba gona mo ke go batho ba ke kapa ka go ba le bašeng ka kua gae ba swantse ba phetha ditaelo ba tlo no fitla kua ga moremi ba phethelwa ditaelo mahala ba tlapišwa mahala ba futišwa mahala go fitlela ba fola jwale o tlo reng gona moo le gona moo sa re a kenya ke thušo a re no hwang go lokile no wa tseba taba ya makatša ke bona o ka re ebile e tlo re diba koko nko no bolela gore o bola ke eng nna re go thuša re ka se eme ka motho a ganang le thušega batho ba ekgwa o gana buang batho ba thušega batho ba ekgwa okay ge go ka tsoga go hlokofetse ngwana koko o tlo morela gore sorry ke rela gore o rela motho gore sorry na koko le ne mathata ka gae motswadi ka lapeng la gago re nyaka go dula ka lapeng la gago re thuše lapa la gago ba bangwe ba tletle ba re ka nakwe ba kwang go fiša kapa ba bona le thušegile ba tla ya ga moremi ka re mo pitšeng tše kgolo fane ya ga matlala a re sa tlo e kwa gabotse unless ba tla be ba etswa gore sa go tsebeng gona mara ge e ka ba e tla be etswa gona ka mothokotse re tla be re kwiša gore ke ba le ba go gana thušo jwale ba bona ba ba thušegile kapa ba imelwa ba nyaka go thušwa ba tla ya ntompeng ba ya go thoma ka go patela tšhelete ya dipheko ene ge ba gana malome ka kapa ke kgopela gore le meropeng ge e le gore family e ya ba sekatla re ne problema gore o kry-e family e tla mo e neng noši re fetse re bereka malapa ma 11 mahala and then batho bao ba tla ka morago mola ba batlile bane ba noši ba ba rugilwe pele ba wa ikwešiša so re kry-a ile gore re ba le bothata ba gore bona batho ba le ba ganang thušo ke bona ba neng mathata go feta ba ka nnete so ke ne nneta gore e ka sebe ba matlala ka moka ba ganang go tla gana o moteng so bana bešo a re duleng lapeng la koko le hlaloseng le mathata lena a bophelo and then ge re tseba gore go tloga go sasa ba ga moremi ge ba thoma go thuša lapa la koko ka go dira eng kapa ka eng koko nke o re hlalosetse mathata ka kua lapeng la gago ngaka moremišo o theeleditše ge o ntše o bolela mowe o tla bona gore na thušo ya swantšeng a e fe lapa la gago ke e feng mathata a ka sea go tlhokofaletše ke bana babedi yo mongwe a ke tswane go tlhokofetšane yo mogolo o lwetse ka mo isa lebetlela o bega go johannesburg ka lebetlela ga bala ba montšha leseka ra boya gae a tla tlhokofala gae bjale yo monnyane yo o kgaetsedi ya gage moratho wa gage o tlhokofetše re ka ngwana a kgaetsedi yaka go na le ngwana ba boya
go trasa re diile mabjala mowe re diile dingaka tšeo di dile a di dile a o le ena o bile o gona o ba gona o no ba bina-binana kua kere ka re ye motho wa bjala a enwa bjala bo moka a doga a ya gae a ya gae ke sondraga bjala ke re ba dile mokibelo sondraga a ya gae a ile gae re ka se re go dia morero wa bera phatala ka nakwane re emedi dingaka ja le doga ke re nna re doga ka morago bjale re se emedi gore ba doga ke re ba doga ngaka jela go tswelela founu ba re motse o a swa motse o a swa hao a ba re rwala ka koloi ka re nako e ke balela ke maoto ana ka a rwala ka koloi re no khumana ao wa motse o tetsuso o setse ka mo ntlong le maphodisa a gona le batho ka moka mara go a ba le a ile wa mpotsa gore re ile ra thusa ka re no khumana gore a tlhokofetse yo sa ile mmerekong o dule o ile mmerekong mo Seabuso le ena khumane founu ana mo bjale a go a bea ka re ke sena selo a go a bea ra kwa gore bothata ke eno ao ngwanoki ka nako a fetša go hlokofala kuku le ile la dira eng ka mo gae goba senke la dira selo ao a ra dia selo mangaka la beng a bina a senke le ba bitša le ba botša gore seemo sesi ba dule ba tseba a se ba mokgwa efe ba giane ba dule ba tseba o be ba tlile go roša o mong ka mo gae e be ile ngwana gago yes dogolo saka o be ile setlogolo mara se ka mokolo setokolo sa ngwanešo yano a baganne go damole gono okay moratho wa ka yo a ntatelago ka morago setokolo sa gage okay o nyetše kuku o sale ka gae alright o tinyaketse stene sa gago nnoši wa getše bana ba gago alright le la boraro lehu le tlile jwa lona a kere ke le la mathomo ba juitše o swetše ka ntlong o le la mathomo gore gore ka lapeng la koko ke ya mabedi a mantši a ke a ba bangwe ba ganang go tlakeng ba bangwe a bile a bago ba tlhokofetse batswadi ba bona bana bao ba tlhokofetse ko le bona ba tlhokofetse wa getšiwa mafelo o tlhokofetse ke bana ba babedi ko ka tatelelano ene a tlhokofala ka morago lapa la geno le kae koko re gana modedi ka moka ke lapeng la batswadi ba gago ao lapa la batswadi ba gago le kae tsaneng go šetše mang ka gare ga lona abuti mara o tlhokofetse le ena o setse mogadipo ge le tloga kua tsanene le etla mo le tlile le mogalabe goba e be ile le na le ba le tlile le le ya mmeberekong re thomile baba a reka boloto ka mokgwaneng bana ba goletse ka mokgwaneng ba bangwe ba mafelelo ba goletse ka mokgwaneng le rena ra ba ka mokgwaneng bjale re ile go tloga mokgwaneng ra tla ka matšhiding ke dile mo selo gore o tlhokofale ngwane wa ka wa garebe and then ba bang bana le ba shaile gona ka mola le ba boloketse gona ka mola polotong ya mogalafe aowa ba ka mo selo mara ba boloketse matšhiding ka re mma o boloketse matšhiding poloto la mogalabe e šetše le mang a ya šala le motho and then mogalabe o ile go robala ena la mme ka la mo isa morago ga e tsanene o robaletse tsanene yena le mokgekolo o robaletse mo ile a re a nyaka o thanketa ke tseke ya golo baba ke yena a ile go adamo o tlhokofetse mmabele baba adamo ra tara boloka mokgekolo ka matšhiding and then ke eng e rileng gore papa ena le mmoloke kua mola mosadi ya gage a le mo a ke re o ne basadi ba bantši o ne basadi ba ba 4 o ne malapa a ma 4
alright bjalo ba re di labeng le lennyane kua alright so lapa la boloketseng go lona ke le lennyane alright re ile go boloka baba kua alright mara mmaka a sa ja bolokilwe alright lapa la ga go shiliwe koko ke eng se se botse se diregang ka mo ntle le mahu wa go dire selo a gona selo kore a go dire selo alright sesi a khumane mebereko a bereke a go dire selo no dula no ba rena batho sesi nke re bolele ka thušo e wena o e hloka mo bophelong o hloka thušo wa mohutama ke gore la tsalile la bona go sa loke selo bo bophelong ba gago a gona tšwelo pele a gona mebereko kore a gona phumelelo le go tshwere tšhelete a e dule a o kgone go bona gore o dirang kore a gona tšwelo pele o eme go setakile le family le ya kwana ga botseng ka se re ra kwana re le family a kere ge moroka a re family o sekwa e lata kua kgole e tšee ka mo lapeng la koko seanako theka la koko fela gore okay a ke tse buile a le ka go hlaloša wo ke motlogolo ka ka mmage ka mma mmage ke moredi ya koko bomma le bokoko wae mmelega mmae ke mogolo morato a tlile ke mogolo morato o ke kokwa go ti ba le rile rano re se ka hlwa re mmitše ka sefanisi rano re keng re ebitse gore ba ga matlala that's why le tša gore maybe ke ngwana koko koko go šetse nna ke nnoši mo go yena o ba bangwe ba ke ba babedi ba ba hlokofetšego okay alright lena tate mogolo be le hloka thušo ya mohutamang nna gabotse ke tlisitše ke ona mathata a mokgekolo ke sa tsebe gore bolwetse bo motse gore ke bamfutamang ene ge ke re ke a lebelela sena mothong ka gore ke a bereka a go loke selo ene ge ke re ke lebeletše ke nna ong ka re go tshwanetse gore a tsoše lapa la mokgekolo jale ke rile ke dutse le motlogolo a hlakantšha dihlogo wa batabela gore ke eng mathata a na go le ona le nna ke nao ka re no a re emelela go emelela ga ka nna ke emisitše gore ke le nna mo moyeng ke a tshwenyega ke ne bothata bon ka re go a ke tsebe gore ke tla re kore ke dilo tša batho goba gabotse a ke tsebe tharolo ya gona gobane ke šita ga mmogolo kore go ya mo bathong medirong magong and ge ke re ke a gopola go le motho tshwanetse gore o phele le batho ga mmogo le mabenkeleng batho ba go katoga nako e nngwe ke fela ke buša gore keng ke bone se batho ba se bona go edimo ga ka nna ke sa se bonego gobane le mathomo ke gopola ke ile ka botšhakong ka re nna se diregang mo godimo ga ke la se bona na bomma ba re na re bone selo sa le matšhiding ke phela ka fapana le bona ka re go a tshwana go fapana le bona o ka se nthuše ka selo ge ke re tlhalošetša ausi ene wa go robala le ena nompotša seng ba le ke phetse ka re ga bophelo bo ke a emelwa a ke tsebe gore keng dasoa ke rile no keng lesebethe ke no emelela gona a gona motho a ka nthušang o swanetse o emelele abuti ka lebaka la gore a gone motho a tsebang bosokodi ba gago go ne mathata a mangwe ka mogare ga malapa re swanetse re tsebe gore a se bana ka moka ba tlo tlhalosetša meloko ya gabo bona mathata a bona wa ikwešiša nto kgolo ko gore batho ba swanetse ba kgatle ke tsela ye motho a hlalosang mathata ka yona gore at least motho o ntšhitše mathata a gage re ka kgona go tseba gore mo thuša jwang no o bolela poente bohlokwa ga o ye mahung ga o ye manyalong ga o kgone go ya dimmolong ga o kgone go gatlana le batho e ka ba ke eng nto e riang gore batho ba go hlowe go a kgonagala budi ka lebaka la gore batho re berekiwa ka ditsela tša go fapana go na le ntho re e bitšang gore ke seqhitho sa gore o seke wa nyaka ke motho o hloye ke batho ba go naganele bobe tše mpe ka moka di swanele wena o seke wa nyaka go ba mo go neng le batho o nyake go phela o nonnoši
the more thoma o phela o nonnoši ke nako la go tlang lentšu le leng gore le tlo go fa dilo tša go tswa tseleng tše e leng gore ka feleletša o te tšeela bophelo gobane o a phela baloi le bona ba go bopetse motho o phelang le yena o a go laolang a go botsang gore o ye kae o se ka ya kae ka nako mang ge o bona o sa te kwešiše go re go ka ba le mosadi le yena a ka se go kwešiše gobane o tlo phela o kwatile o tlo phela bophelo bo bongwe bo o bonang o ka re bo kgotsofatša wena and ke kgatla ko re o boletše gore no ke nyaka thušo nka se phele bophelo ba mohuto ke santse ke tsamaye le batho ke santse ke phele le batho ke tlile mo lefaseng go tla go phela le batho mara probleme ke gore nto o sepela le yona e go nyaka gore o phele o nnoši ke thokolosi nto o sepela le yona dithokolosi a di swane a se dithokolosi ka moka di tlo go nyaka go tsenela batho di tsenele thobalano le batho no go na le thokolosi ya go sepela ya go etša lefofonyane thokolosi ya ka gore ba go berekile ka lebitla le le jwang wa nkwešiša go ne thokolosi ya gore ba go bereka ka lebitla la motho a beng a sa nyake motho go ne thokolosi e ba go berekang ka motho a go tlhokofalela tseleng go na le thokolosi e ba go berekang ka motho e leng gore maybe o ba nyetse go ne le thokolosi e ba go berekang ka motho e leng gore maybe like o robaletse tronkong di a fapana dithokolosi gore na o berekilwe ka thokolosi ya mo that's why go le bohlokwa gore thokolosi go e alafa o tsebe gore e tlile ka tsela ya mohuta mang mo go wena lebile le mahu a mantši a le kgone go ka hlapa a le kgone go ka tloša leswiswi go na le nto nngwe e bitswa gore ke mphoko mphoko ka sega ga borena mo dinageng tša ga borena go bona matšatši ya go e ba le mahu a mantši ya go gana go fela go be gore ge go ne lehu mo motseng banna ba etswa ka morago ga dipoloko ba ya go foka mola motseng ba ilulla nto re e bitšago gore ke lehu matšatšing a bolokgone gore mahu a tle ka bontši ke lebaka la gore motse o motee o kgona go ba le mahu a mararo ntle le gore o fokwe kua moragonyana bakgalabe be ba tšea mphoko wa mošate ba ya go ilulla lapalela ba tseba ga botse gore ge ba fetša go le ilulla le ge lehu le lengwe le ka re le atla ga le nape le etla ka maatla kampane go be molwetši a alafege a kgone go fola so nto e go batšang boabuti ke lebaka la gore maphelo a bona a ka gare ga leswiswi and then ba re mola ba le ka gare ga leswiswi baloi ba napa ba thoma ba ba tsenelela a ba sa kgona go nagana ka bophelo ba bona a ba sa kgona go ka ba le tšwelopele ka lebaka la re nthwe e go nyaka go go bea plekeng e tee e ya go diba and then o tlo gore mola e le kgale o itlošitše wa kry-a e le gore bagwera baagelwane ba tla kgole wena o šaletše morago so nto ba go bethang ka yona abuti ke modibu o e leng gore o tsamaya leng le thokolosi ka gare ye e leng gore e go gogela morago ge batho ba eya pele motho ba kgona mothebola a phela motho ba mothebolang a phela ke motho wa go swana le wena o phela bophelo ba gage a nnoši a sa phele bophelo ba go swana le ba batho ba bangwe ba ba phelang bahu ba ne bophelo ba bona rena ba re phelang re ne maphelo a rena so ga o bona ba go tšea ba go bea o nonnoši e tlo ba ntwela ya gore e segale o phela sekgweng e segale kore like mo o dutseng o tswalela ka ntlong kore like ba go phediša bophelo bo bona ba nyakang gore wena o bophele o tlo thoma go kwata e tlo ba mma le sona go tlo thoma go tla lehloi le lentšhi mo go wena ka lebaka la nthwe ba go sepedišang le yona mo basading go ne le tokološi e nngwe e no berekela go banyanya matswele why ba e berekile ka bana e ya monyanya e mo fetša maatla kore e ya moja gannyane mmele wa gona mme wa gona ga a kgone go ka kokotlela why ke lebaka la gore dilo tše ge di tla mo maphelong a di swane so that's why go le bohlokwa go consulta go tsamaya o ya go nyaka go tseba gore nna ke tshwenya ke eng wa ikwešiša and ka gare ga leeto la gago la go fola go a kgonagala gore go tsene baloi ba e leng gore ge o santse o ye lefelong le o tlo o folang go lona go be le nto e go emišang ka lebaka la gore tokološi mo e yagileng a se mo e tikemišeditšeng go tloga gona gobane e tšea mengwaga e yaga kore like e bula sekgoba sa gore e tle e dule ene e dule gabotse so ge le bona le itla mo lenyaka thušo ke lebaka la gore dilo tše di berekilweng mo lekgorong ya gabolena di bereketšwe gore di seke di a tsoga di tsamaile
ene ntongwe ke tlong go go botsa yona ke eteng a gone motho wa ka go loyang a sa go tsebe a go kgonagale a gone motho o e leng gore a ka go jela ke mona a sa go tsebe a ka tswalela dilo tša gago a sa go tsebe a ka gana wena o tswela pele a sa tsebe mmago a go kgonagale motho o tswalelwa dilo tše di botse a tswallela ke motho wa mo tsebang ka lebaka la mona ene mona o rutile batho ba bantši boloi ene mona o tsentšitše batho ba bantši ka gare ga mathata ene mona o rile gore batho ba bantši balwe wa bona ntho o tsamang le yona abutine ke bana ba bantši ba tepolaileng seng ke ba ngwala mangwalo ene le today batswadi ba bona ba sa diputše gore bana ba bona ba bolaile keng ebile go ne le batswadi ba ba hlokofetseng ba tšere ke pelo ka lebaka la bana ba bona ba iputše gore ba bolaile keng ke dilo tša go swana le tšeo sepelang le tšona ge o ka be wa hlokofala o le so o tlo berekela baloi go tlo ba boima gore le ge ba ya mo mangakeng ba ya go nyakišiša ka wena re kgone go ka go thuša gobane baloi ba bile le tsela ya go go accessa o sa phela ene ba le wena nako e telele ba ikwešiša go ka lebelela mokgekolola o no bona gore mokgekolo o go betse go baletše ka mogare ke dilo tše dintšhi tše di mohlagetšeng wa e bona ene o godile mo e leng gore go ntšwale dilo ka moka maekarabelo santše a tšee ke lena a gore re kgone go thuša lapa la geno wa e bona ene bana ba geno goba bana ba hlokofetše ka go latelelana normally ge ba bereka letswa le re le bitšang tata moloko ya go bitša bana ba ka gare ga lapa wena o šetšeng ge ba babedi ba sepetse go sa kgaole ntwela e leng gona bophelo ba gago bo ba kotsing ka lebaka la gore bana ba o a hlokofala ba mokgona ge ba fetša ba roma o bitša wo ga santše a tla bitše wena go ba le medimo ya gabo mo gongwe ya gabo mma e lekang go mo šireletša gore no o seke wa bitša monno wa motšiša mo o dutšeng gona ka gore maybe lefelo le o dutšeng go lona ga le gabotse nako yela a lwang ke nako ye wena o thomang go phela bophelo bo bong ba gore ga o nyake go phela lebale ka lebaka la gore a gone nto bohlale go feta thokolosi e a tseba gore ge le kabe la dula ka moka le leso wa kwana le bommago wa kwana le bosesi so o kry-a tsela ya gore o kry-e thušo so that's why go nyaka go phela go biala khoneng o nonnoši wa ikwešiša so nto o phela le yona re santše re tloše ene thokolosi ge ile mothong wa e tloša wa e bolaya ebile wa bua wa e robadiša kore ya tloga 8 mo mothong ka gore solanka o ka no e hlapa ya tloga e sa tlo bua mo go wena koko ge bana e le ba gago go e ba le makhua a go latela go šetše o moteng go bohlokwa gore re mo šireletše ge re ka se mo šireletše o tlo sepela go etša ba le ba bangwe lekhu la mollo la motho wa go swa a swela ka gare ga lapa batho ba eme mola ba o retše moši wa motho wa swang e ba bothata bo bogolo kudu nto eo ge motho a eswa wa swanela go ba kgausu o gamole moši ola gobane moši ola go o gamola ka bona o tlo go gobatša ka nako ye setšhaba se se kgobokana a o tseba re ke mang ka nako ye motho a swalang ka mo a mothebolang that's why go le boima go laelela setopo se e leng gore se swela ka gae ene mollo o gopole gore ke legadima ka bona mollo go šala o etla ka gae ke tladi ya lesehle ye e bethang ka gare ga lapa e bethang ebile e tšeang le motho ka gare so le dutše le mollo ka gare ga lapa motho ola le bolokile marapo a gage moya o leng ka mo le mollo o tseneng ka mo gare ga lapa re o emiša jwang that's why batho ba bantši ka malapeng a bona o kry-e mo motseng batho ba tumile ka go ba bitša ka maina a sa nyakegeng o no kwa ba re mokgekolo wa ka mola wa seleka mokgekolo wa ka mola o dirae ke lebaka la gore ge batho ba etswa ba bona lapa le buale o kare ke lapa le lebe ka lebaka la gore go phela morithi wa motho ka mogare ntho e bitswa go sepoko ke morithi wa motho a seng a robala ene ge a le gona ka mogare ga lapa re bona ka lapa ge go sa loke go etša ka lapa le e leng gore le ka mo le ke la ga go koko
se ka iša pelo kgolo koko go tloloka se ka lla koko go tloloka ke tša lefase di no ba gona so ge batho ba šala ba go bolaela ngwana ba mo tshumela ka ntlong ye e leng ya gabo ba ra gore bana ba ka gae ba tle ba roba le jwa ge ba dutse ka mogare ga motse ba nagane eng ge ba goditše mollo ba o retse mollo mola ba apeile ba nagane eng santse lapa lela la gago koko o le šireletše ene re santse re nyake o tseba re ye ge e šala e direga badimo ba geno be ba le kae motso le o begile na le ba boditše badimo re le tlo dula mola koko awa ke ba bega go ba botja ke ba boditše ka mollo ka ntho mara ka di a bjalanyana bja go ba botja gore ke fitlhile ke redimo ke no re ke ya khuduga mo ke ka matšhidini a kere o thuthile ga kae koko go thotha lapa o thuthile ga kae ke gararo o thuthile ga raro ke kae wena ke zaneng Ya. ga o tseng ka nore ke gabedi ka bedi ke zanene le ka matšhiding o tlo šala ba dula mo selofo wa tseba abutine bagekolo ba bantši ba tlogetše metsi e šetše e le marope ene a go ne nto kotsi ya go feta lerope ka lebaka la gore lerope batho ba seleka ka gare ga ona a go ne moloi wa dulang le tšhweni ka gagage a go ne moloi wa dulang le dinoga ka gagage dilo tše ba di bea ka gare ga marope e ba kry-a ka gare ga lerope go ne ngwana lesea wa bolokileng ka mo ba thuthile ba tsoša ngwana ola ba moria ye nngwe ya thokolosi e yang go tsamaya e tshwenya bana ba sekolo so go thotha go na le bokotsi bo bogolo sentse ge motho a thotha a tsebe gore ge ke thotha ke swanetse ke dire eng batho ba bantši a ba tsebe tsela ya go thotha gore ge re thotha re santse re bereke jwang šiwe malome ka kapa a ke go leboge moroka a ke go leboge o boletše a go tlala seatla kudu ke tloga ke dumela kudu gore lapa la koko le tlo thušega abuti o tlo thušega ke kwa bohloko ge koko a hlokofalela ke ngwana a swela ka ntlong gopola gore ge kgaitšedi ya ka a hlokofalela ke ngwana ka lehule bohloko ga kalo nna ke le kgaitšedi ya ge ke le maloma a mohuo le nna ke swanetše e nkame taba ye ene e nje gore ke nyake go tseba gore na ga botse ka mola ga sister bothata ke eng koko o bolla polelo ya go hlomola pelo ya go šokiša o re ka baka la go hloka re paletše le ko gore re emelele re nyake go tseba gore ntwe e hlotše mollo ka molapeng la ka ke eng ngwanaka o robetše kapa o thebotšwe kapa ga a robala kapa go diragalang ka yena koko o bolela ka go hloka koko o ne batho ba belegileng le bona ke dumela gore sentsoe le koko a hlokile go ra gore le bona ba hlokile ke a tekwa sentsoe le koko a hlokile go ra gore le bana ba gabo ba hlokile sa go mofa thekgo gore sister a re emelele re nyake go tseba rona mara ge ntlo ya gago e no swa ka mogo e ka ba ke baloi e ka ba ke badimo e ka ba ke eng gona ka gore motlogolo o hlokofaletše ka mokhi ba ba yang go šale ba dula ka mojuale ka ge o boletše seriti sa motlogolo se ka se ba fe bothata nang se ka se ba tshwenye nang abuti ke nyaka go dumelelana le wena ge o re go ne le batho ba bangwe ba kgona gore o kry ba phela ba kgona go bolela le wena ba sepela ka maoto a mabedi mara o kry ba hlokofetše bophelo bo bophelang ke abuti ya gone motho wa go phela o a ka bophelang a gona abuti ga a gabotse mara ke nyaka go dumela gore ke tshepa lenanego la pitšeng tše kgolo kudu ke tshepa tloutša baroka kudu mo e leng gore
ka mo ga di bue fela as long as motho a emisha matsogo a re ke kgopela thušo ke mohloki ga ke ne selo tlo tša baroka di kgona go tsenelela ke wa riti ka kgaitšedi ya ka mo ka baka la gore ga a belegwe ka lapeng la koko and then o mongwe wa batho ba ba ganang gore mo go be le thušo o mongwe wa bona ke kokoage mmago kae mmago o hlokofetše o šetse le mang ka lapeng la geno nko mo fele kopelwana leng nna ka lapeng la gešo re šetse re le ba bararo o first born wena ae ke second born go na le a butaka go ba nne then go ba le ngwana a gešo wa last born le dula ka ga geno goba le dula ka ga mokgekolo a ga nneng gotla be re dula ka ga mokgekolola so nna ke ile ka tswa ke tenya ke tse stand sa ka ke dula ga ka nna a butiago o dula ka gage goba gona ka moga koko a butaka o toropong mara ga a buile ena o dula ka ga koko a butia wena di mosepelela ga botsa gone bothata awa a go loke se ga di mosepelele ga itse diaka o di kukile go tloga tšatši le mathomo ke boletše le wena ka di-voice note ka go hlahla gore taba tša gago ga di kwagale ngwanešo di bee so le so le so gore tle di kgone go kwagala di kwagetše mara ka kwiša gore ge o fitlha mo ke gore di seke tša nyaka go kwagala ke ka baka la gore o tšhogile ka baka la gore o tšhošeditšwe nka thaba ge o ka bolela le bana ba mmago kana mmago a ne motse ne mmago a ne motse jale ge mmago ngwane ene o dula kae ka ga koko ba dula ka ga koko ba le ba babedi wena ko wena o tswileng o dulang ga gago ke dula ga moroka ke a kgopela gore kgaitšedi yaka ge ba ba gabo a buti ka palapala koko le kry-a thušo a pane le bona ka gore yena o ne motse o tekemetse go ra gore ge motlho mongwe go swantse go ye go berekwa ka lapeng la gage ga go ne motho mongwe a ka tleng a re go yena a re ka moe ga batle ke nagana re ke tekwa gabotse o tloga o tekwa gabotse ka baka la gore sese ga se gabotse gore bophelo ba gage bo seke ba ba gabotse a no tsamantše a swara matogo gopola re go o swara matogo banna ba ja ditokomane ge o swara matogo bana bata ge o swara matogo bana bata mafelelong o kry-a o šetse o ne le bana ba go tlala seatla ba e leng gore ga go ne le o mowane o dulang le papage kgaitšedi ya rena nka thaba kudu ge a ka panana le ba and then ge go thušiwa lapa la koko then lapa la kgaitšedi ka lona le kgone go kry-a thušo a kgone go kry-a thušo ka lapeng la gage and then e kgone go ba le kgarebe wa mmona gore ke le kgarebe le botsana ge a ka no kry-a letogonyana a wa botoboro se batla a dulela sa ruri a kgona go ba permanente mmerekong so ga ke ne a mantši prof nna ke lebogile kudu and ke nyaka gore bana ba gešo le seke la te tshola gore le tlile mo maphelo a le a tlišitše mo ke a lena that is why go ndua lerere ga re tlo go fa motho thušo ka go mo gapeletša re bolla ka lena ba le leng mo gore go tlo thušiwa lena maphelo a lena a boela a ba gabotse ge e ka ba go ne le dinyama mathata a lena a ka gare ga diatla tša professor Moremi ke ena a tsebang gore ditokološi methebolo e mohlomong e leng gona o tlo bereka jwang ka yona so re kgopela gore lena le ba bararo ka mogoki le sekebe la dumela go tlo ba le motho a tlang go le tsena mo gare a dia gore le fapane ka gore ge le ka fapana le tlo dia mmerekwa monno gore o tle o be boima kudu gore a tla le thushe ka gore a ka se kgone go thusha batho ba ba sa kwaneng go ra gore go tloga gone jwale le ya go swarana la kry-a thušo and le tlabe le te kry-ela thušo le sa kry-ele motho o mongwe and ke nyaka gore ge le tloga mo le beng jwale ka lehlakanoka ke phentse ke fa batho moroka mohlala ke re lehlakanoka ge go tsoga moya a lenya ke hlakahlakano le ya patlama le ya saka meboya e ka moka ya feta dihururu tlhakatlhakano ka moka ya feta
ge e fetša go feta letlakano ka la boa la ema letlakano ka o ka se le kry le phigišana le situation ya moya ba tlo o bolela batho gore le ba kwele gore ba reng ba tswa pitšeng tše kgolo he ebile bo malome a bona ba re taba ke sekete ba bangwe ba tlo kitima ba ya go phouka bo malome gore ba kgotla koko thumatšhe gore koko a nyefe moka ge koko a nyefa moko gore a re le lena le tlo nyefa moko so ke nyaka go le gopela gore go swaraneng ga lena le thegeng mokgekolole ka gore lekhulela le bileng ka kua gae le le a kenya ko bola ka lona koko boletse gore motho ba jwa mara la go swela ka ntlong a le normal so le no swarana la thietša ba ga moremi gore ba re le direng jwang le seke la dira jwang la no dira ka mokgwa lena ba le botšang ka gona le tlo aloga bana ba gešo ba bantši ba alogile mo pitšeng tše kgolo le seke la forwa ba bantši ba alogile le tlo aloga batho ba tlo no bolela ka mokgwa ba ka bolelang ka gona beke e tlang ge re tlo swara story sa bobedi ba tlo fologa ba tlo namela ba bang ka gore go ne le batho ba bang ba no belegetšwe go bolela ka ditiro tša batho so ge ba fologa tša ba ke ba namela ba beke e tlang la bobedi la bone ge re tsentšha ba bang ba fologa ba labe ke mmereko wa bona and a se gore batho ba ke ka ga bona ga bane mathata lekhu moroka le a baba lekhu le ka se go buelele gabedi wa no tloga o ema gore nna a kenya ke go thušega go ne le problem is either go ne le sera kapa lenaba le ke le kgonang go šira family ka moka ga lona and then goba re le ba family re ka no be re tseba gore na ba khubaki go diagalang ka bona and ge ke tseba ke le ka kapa jwale gore wa batho ba ga mobane ba tlhokofala soke moroka nka se dumele gore go tle go be le thušo mo ka gore ba khubaki gape ke baka jwale ge o mongwe a tlo emelela re o nyaka go phološa bahubaki o nyaka go thibela le a mangwe a mahu gape lekhu bana le aba lekhu le kgona go babela moroka e se la geno o se selo le ka mowe lekhu no kry-a le go babetse le go swere o se selo wa ka moo so nna ke lebogile magagesho ene ke nyaka go no tswela pele ke leboge gore le bitile pelo la kgatla dipelo ka maswika le ge dikholo di tsena la se dule fase ke rata go leboga koko ge a noile go wena a re tima founu dropa founu ewe ka baka la gore koko o be a tseba gore mo re yang gona ke mo swentšeng re go hwetša thušo gona ke tlabile ke lentso la koko ge a re ka baka la go hloka ke paletše le ko go tseba gore na ga botse mollo o šileng legae la ka ke eng mollo o šileng ngwana ka ke eng ya wa bona malome ka kapa ka malapeng la bokoko koko a ke bolele ka bona ke bolela ka lapa la papago lapa la papago le ne bothata lapa la papago le ne bothata bo bogolo bo e leng gore ke nagana gore ke ngwana gore nkebe taba tše di bolela ke nna le kgono nkebe di lokišitše ke bakgalabe ba e leng gore ke ba kgoroela ke tlo go lemoša mo bana ba lena ba nyalo se se botsege se tla ka ga bolena ke heshe bana ba lena a ba kgone go dula fase ba bolele papago o bolokilwe plekeng e rong mmago ga a bolokwa le mang le papago malapa mogalabe le 4 a le kgone go dula fase le bolele malapa mogalabe le 4 le satletse ke bothata bo bogolo ba lehu ba ka no jika ba itira o ka re ga ba ibone mara ya tetsweletša gore go ne ntwe e sa sepeleng ga botse go ne le mathata e leng gore a diragetše ke a tseba ge monnane malapa mane a se gantši ba ka kwana go tlo tsoga go bakiwa mara poloto yela e ka se dule ne nnoši la nongala la itlogela ge nkebe se ne dipolelo nkebe le dutše ka mola polotong ka moka be le tlo lekana go abe go tla le ditlogolo e ka no ba 38 be le tlo tsena ka mola gare ga poloto mara ka lebaka la gore go ne dipolelo e šetše nnoši koko mothola ke papa gore bolelang ka yena go sa kgathale gore ngwana wa lapa la bokae ge alla o swanetše go thuša ke lena ge a ne mathata mo a leng gona o swanetše go thuša ke lena papago a se ngwana
se a beng a se dira o ba dira dilo a lebeletše gore go phološa leina. A ke go botšiše Koko, o nyadišitše bana ba bakae wena? wa gona le a nyetšego. Okay, la mafelelo gore o ya lenyalong la bana ba papago ke neng? A o sa tseba. Koko, ba le baganang ba rata ba sa rate ba e hloka thušo, ba rata ba sa rate ba e hloka thušo. Go thuša bana ba bona, go thuša bana ba bona, ene ge e le gore ke nnete ba rata bana ba bona, ba tla ba bela le nnete ba nyaka thušo for tabeng ya gore bana ba bona ba be le tšwelopele. Mathata a tseneng ka mogare ga lapa la gago a ka se stope go fitlhelela tšatši le e le gore ba le ba bang le bona ba lokišega. Nna ke tlo nka thuša wena ka ga gago, mara malapa a Mokgalabe ka moka a sa tlo experience mathata. Wena a gago a tlo ema ka lebaka la gore o tlile mo, ene go tla ba le se re se dirang ka molagare ga lapa lele. A ke ne taba le go loišana, a ke ne taba le go gegeana, a ke ne taba le go baka thoto ya Mokgalabe. Ke na le taba le bana ba bannyane ba ba belegwang ka mola kgorong ya Mokgalabe ba ba sokolang. Bana ba di tsene gore mmamogolo ke mang, mmane ke mang, ba lapa la kae ba jileng tša tate mogolo. No, bana ba tsene. Mara sa go kwiša bohloko ke bona ba sokolang, ke bona ba llang, ke bona ba sa robaleng, ke bona ba hwang. Ba swanetše ba kry-e thušo. Lena le ba bagolo le ye go tutukiša. Mmago kae le re le mmoloketše mo motete mo matšhiding ka lapeng la mang? o dule ka gaka. O boloketše mmago ka ga gago ebile o thuthile go ra gore o ka mo o boloketše mmago, lapa le la re sa lebala gore ke la gago. Nyakono go bantšha mo ke nyakono le bantšha diposo tša family. Bana ba tatago mmago o tlo ba tshwenya le ge e le gore ke bana ba basadi ba bangwe, gobane ge tatago a re basadi ba ka bakae o ya go bana ba gage ka moka, a sa kgatha le gore mmago mang ke mang, mmago mang a se mang. Gonne le ge mmago ge bakhu ba re ba tsoga ge phalafala ella o tsoga ya kae gobane ke leropi a gone molato. Re tlo ya go dula fase re le thuše re le fe maele. Be ke no ba ke nyaka go bontšha Koko gore wa bona batho ba le ba ganneng a ba neta ba gane, ene ke le fa maela gore ge e le gore ba tlo le founela ba le botša ka ditaba tše a ba le khule ka selo, a ba le khule unless ba le botša ba re no bana ba ka rile phoso ya gore re ga re ye dilo tše batho ba le ba di bolelang di a kwagala, di ka no se kwagale gone jwale. Mara go bana ba bona ge motswadi a le wrong o swanetše gore a tsebišwe gore o wrong, mara ka tsela ya maleba ya hlompho ka ga tsebiša ke ngwana. Gare ga mmereko Koko ke ithutile dilo tše dintšhi kudu gore ke batho ba bantši ba bagolo ba dirileng diphoso, ene a ba nyake go amogela diphoso tša bona. Nako nngwe gore ba se ke ba amogela diphoso tša bona a re ba botše ka tsela ya gabotse. Fela be ke go bontšha Koko gore go na le mathata. Alright, mosadi o mogolo o kae wa Mokgalabe? Mosadi o mogolo wa Mokgalabe e le mma. Alright, ge mosadi o mogolo wa Mokgalabe e le mmago, ka sega geno ge le boloka motho le mohlabela kgomo tše kae le pudi tše kae? Ka re nako ya tlhokofala ke re ke selo mma ebile a tlhabela pudi. Alright, tlhabile kgomo fela ra tla ra tlhaba le ya tlhobošo, ra tla tlhaba le ya leswika. kgomo ya leswika a e bereke badimong. Kgomo ya leswika ke sešebo a e bereke a re bale o kare ke selo ke sešebo kgomo wa leswika. Motho kgomo tše di mmolokang ke tše pedi, ye ke kobo ye ke monyanya wa gagwe wa mafelelo, ke mogwaga ke hlobošo, ke pudi ke ye re mo apešang ka yona. Ye ya leswika ke sešebo sa gage ke ya go fa batho. Koko ge e le gore ke nnete mmago ke mosadi o mogolo, gona go ra gore
mmago le papago ba gole le gole ene go ra gore lena le bana le ba tlalantšhitše ga monna a ne malapa ga a fetša go hlokofala ba lapa la ga bo monna ba ga bo tatage le ba ga bo mmage ba swanetše go gatlana ba ye go rera taba ya gore basadi ba monna o gore ba tle ba ile le monna gore o bereka jwang ka yona a ke e bušeletše o ka re fetile ge monna a ne malapa a mabedi a mararo a mane a mahlano ge monna a fetša go robala ba ga bo monna e le go ba ga bo papa le ba ga bo mme re ya ba bitša ra ba bontšha ngwana bona ra re šurobetše ge ba šala ba bega lekhu go tlo ba le banna ba ba yang go dula kgorong ba bitša le bakgekolo ba babedi ba bararo ba ya go bolela gore malapa mang a monna o re ya go be kgopela buang basadi ba le gore ba tle ba mmoloke poloko ya monna wa neng malapa a mararo go iša go a mane le poloko ya monna wa neng mosadi o motee ga e swane ene e sa swaneng lena le rile diphoso le ge nkebe mmago e le mosadi o motee be le sa rile phoso gobane tatago ga a bolokwa ka gare ga lapa le e leng gore ke la mosadi wa gage le mmago ga a bolokwa ka gare ga lapa le e leng gore ke la mang ke la monna wa gage o boloketšwe ka gare ga lapa la morodi wa sengariang wa senganyalwa ebile ba seng ba be ga lapa la gage papa go ba santša re ga a roballe ka ga gage le gona re lebeletše pele gore papago ke ngwana bokae re ne go ba juša ko go se latele setšo go ne dilo tše dintšhi tša rena di senyagang e se badimo e le taba ya go se latele segaga borena papa go be e le ngwana bokae mo bašimenyaneng ka gare ga lapa la gabo wa boraro go ra re go ne rangwane ke rakgadi yo mogolo papa go mo go bana ba bašimenyana lapeng la gabo mo go bana ba bašimenyana ke sa bale bana ba makgarebe go bana ba masogana be ba ithu ke nyako tseba re papa go be e le ngwana wa bokae wa mafelelo wa mathomo wa bobedi go ra gore be go ne monno o mongwe gape wa lesogana a molatelang a tlhokofala alright a re tlogele ke ra ngwane santse a nyakelwe stene ke ra a šale ka gae papa a tswe stene papa go a tswe stene alright papa go a kere o boloketšwe tsaneng o boloketšwe ka lapeng la mmane o mofe o monnyane yo monnyane mma go ba a le kae mma ba tlhokofetše mama go ba a šitše a hlokofetše mama lapa le lennyane ke le lennyane le ka tsoge le fetogile ya ba lapa le legolo lapa le lennyane ge monna a ne malapa a e lego gore a lebane go ne dilo tše e leng gore lapa le lennyane diphoofolo ga le hlabe lapa le lennyane ka segaga borena le hlaba kgomo e tee fela ya hlobošo a le goge a le tšweše lapa le lennyane le hlaba kgomo e tee dilo tše ka mokana ga tsona di lebane le lapa la geno ene lena bana ba mmago ke sa ba le wena o nonnoši lena bana ba mmago ge le sebe la lokiša taba ya gore papago a dule ga botse le mmago lena a go no re dilo di tlo loka go bana ba mmago le ba bakae re se ke 7 re se ke ba bararo fela le šetše le ba bararo mo go bana ba mamago ge e be le 7 lesogana la mafelelo le kae la mafelelo ke no a founu joyo alright e ka ra dorobe founu wa mafelelo a gona bothata ke sho thiele di tšeo kwele lene mathata kuku wankwa lene mathata ke thuša wena ka re ke bolela ka papago ka gore gona wankwa mo a re bolele taba tša gore ba re segiša mang ka batho re bolela ka bothata bo e leng gore bo akaretša ba ene ge ba batlile gorena a go no re se ke ra ba thuša a go kgonagale kuku a go kgonagale na bana ba lle ba tle gorena re gano ba thuša o ra gore re batho ba mohuta mang o ra batho re no tla re be mo lenanegong and then re palle ko go thuša bana ba e tla ba llela go rena ka gore mang mang o gana bana ba thušega re ba jikiše ka dillo tša go swana le tše re ba jikiše bana a kgonagale kuku papa go ba swantše a bolokwe ka gare ga lapa la morwage ke feditše
malome ka kapa a re ko batheeletši re ba fe 5 minutes re ba kwa gore bona ba reng kua gae mabapi le taba ye re e swere go fa a re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm nomoro ya mogala ke 01311004 060131100407 ke nomoro ye o ka eletšetšago a mogala ka mo ke moka wa fa maikutlo a gago kapa mohlomongwe maele mabapi le se o se tsebago ka mathata a e leng gore batheeletši ba rena kapa balli ba rena a bana le ona mo mcrs o mo moyeng dumela mcrs dumela kakapa we kakapa thobela le kaina re gona ra lena wa rra ke rometsa le tlo tsa ba roka ka mo thobela o bolelang o sale alimanganya hape ya ke bo bona bothata ntate kakapa mathata a thomile ko morao kwa mo ba thanko teng sa mathomo ntate ba mmolukile ene motho ntate nana le basadi ba ba fo ka mo ba bolelang ka teng le khopela o botsa mme question nyana e one fela gore e ka re ntate o ye ba mmoloka ba mmoleke ko mosadi wa mathomo gore o bofello na o e tlhalositše papa o boleketšwe mosading o monnyane o boleke ko mosadi wa monnyane e phoso ya mathomo eo a ba irileng ene ka mo ke bo hape ke tsele ko abuti ka mo ntate moremi hle thobela ke kopa o thuse ntate o wa batho o mo bophelo bo a bophelang bo boimathata ya ke motho o mo bjang o phelang ko hara lefatshe le a sa phele le batho a phela a nyako ipona a di noši nako yo yotlhe ntho a ba mo tsamaetsang le yona e boimathata ntate moremi ya e boimathata ntho ba mo tsamaetsang le yona mara e le tsone ntate moremi ra itseya re tlwela ko matsong a gago ya ke wena go tshepang thata ke wena o ka mo thusang ke wena o ka mo ntsha bollong tseno go tsona tse ke gopela o tsene ntate moremi go hara lelapa leo la matlala leo ke tlo ke gopela tsena o tsene ntate moremi o ba thuse ka mokgwa o ka kgonang o ba thusa ka teng ke tla dira jwalo a ke leboge ntate moremi thank you a re leboga wa rra 013 110046 mcrs o mo moyeng dumela mcrs kakapa hlangu professor kunjani siyaphila hlangu njani thoma ko mathomong ya thoma ko mathomong la palela le legololela ya then o ba khelepe bo ka bonto wa bo professor ya ya o thusanele o ba thuse and then bona culture ya shuma ya shuma ke section 31 subsection 1 is cultural ya ba phela ba di mo le bona na kongo ba loya ba thula kongo ba re ba loila ba loiwa ni ya aba ka landeli ini setso ya ya thokozo ba khalepe bo botlhe ba thuse ka o fela o tobe ka mmeo ya ke tla ba thusa hlangu ya thokozo thank you a re a leboga mahlangu 01311004006 ye o itheleditšego ye ka nnete rore ke motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96 number 3 fm ke moka ge e ka ba 96 number 3 fm ga e go fetele o ka retopa fela gona fa le go www mcrs co za mcrs o se mo yene a kwande tobela le kae a re gona rra lena wa rra nkhwatha gole tabisana le ya gesu ke mang ke Elia ke tla seuta wa soka ine ka re re tabisana le ya gesu ke a go amogela ka ke basadi ba babedi ya a nye ke basadi ba babedi ba ile ba fapana le mosadi o mogolo after nyetsi mosadi o monnyane and then a ba tloga le mosadi o monnyane ba itla mono le ba le ba fihla mono ya ba gore ne ba le bana ba lesome le mosadi o monnyane ga bana ba lesome mokgekolo ile a tlhokofala mogala ja kuruka magana go utlwa kae a ile go bana ba le ba fedile go setse ba bararo warra ama re mo lapeng le
go ke ga botse go di swantšha le tša geno o ka ba fa maele a mohuta mangwarra nna ke fore go bona nkabe ka moka ba tlile oya le ba ba ganetšang ba ekwa ka gore e a šoša tabe ya bona nna ke bona ka nna gone ya re le ba bararo godimo ga somela bana 7 ka moka ga yona gone au bat ne ba mokuntha no moano wa rathole ke teng a gone bothata ntate a re leboga kudu a batla khwetša thušo ba ba kgonneng go tla right re leboga moroka o ka nape wa no re tswallela ye ya ba semmušo ke moka re tla re kgone go amogela balli ba le ba bobedi ba le go ka mola ntle go baeng ba gešo ke a le leboga ga le tlile mantšu a ka ke ya tlogelang dipolelo di ka se le thuše mo bophelong re tšea polelo fela ye re agang ge e le polelo ye e sa re thušeng e gafeleng ka thoko e sepele le noka ene re ya kgopela go ba o ile go gore le ba emetše ka dikholo re kgopela e be dikholo tša dikeletšo batho ba ba modimo ba lla ene a ba bolela motho gampe mo jwale ba family thušang meloko ya gabo le naši le rena re tle re kgone go ka ba thuša koko le re emele mola motswadi ya ka le abuti le sesi di tlo le thuša ka re a leboga nakwa lena re kgone go bona ba le ba bobedi le se ke la šutha magageshu re tsentšheng ba le ba bobedi re kwenta ba bona go fa mananeo a go thakgatša tsebe ka bagaši Moses Motwa antse ba ntse ba ka llang metere o a dulang nageng ya senotlele ke rata go le ka sontaga ka di 1 September 2004 ntate Moremi Tlotsa Baroka o tlabe a bina ka lapeng la ga Mogotlo gaufi le taxi rank ba bangata ba go tseba e le ga bucket vale ke rata go tsebisa maloko le metswalle ba ba leng kgole ba kgale ba sa tsebe gore ka sontaga ba nengwa ditlogo bana ba Mogotlo ditlogolo le ditlogolwane kuku ka moka e tlang le tle le go ditaba tsa bolena le kgone go ja matlhatsi le matlogonolo le kgone go tseba gore mathata a le tshwereng ka malapeng ke a eng and then le ka kgona go a lokisa ka mokgwa mofuta mang ba e leng gore mohlomong a ba tsebe ba ka tla ba mfounela for information ba founele nna ke la mmetere mo dinomorong tse 063 247 4781 ke a leboga ka moka mo senotelo ga Motwa gaufi le taxi rank Thobela bana ba gešo ka moka ka lebitso ke nna Moses Motwa gantsi ba ntse ba ka llang mmetere o a dulang nageng ya senotlelo ke rata go le tsebisa gore ka sontaga ka di 1 September 2004 ntate Moremi Tlotsa Baroka o tlabe a bina ka lapeng la ga Mogotlo gaufi le taxi rank ba bangata ba go tseba e le ga bucket vale ke rata go tsebisa maloko le metswalle ba ba leng kgole ba kgale ba sa tsebe gore ka sontaga ba nengwa ditlogo bana ba Mogotlo ditlogolo le ditlogolwane kuku ka moka e tlang le tle le go ditaba tsa bolena le kgone go ja matlhatsi le matlogonolo le kgone go tseba gore mathata a le tshwereng ka malapeng ke a eng and then le ka kgona go a lokisa ka mokgwa mofuta mang ba e leng gore mohlomong a ba tsebe ba ka tla ba mfounela for information ba founele nna ke la mmetere mo dinomorong tse 063 247 4781 ke a leboga ka moka mo senotelo ga Motwa gaufi le taxi rank Thobela bana ba gešo ka moka ka lebitso ke nna Moses Motwa gantsi ba ntse ba ka llang mmetere o a dulang nageng ya senotlelo ke rata go le tsebisa gore ka sontaga ka di 1 September 2004 ntate Moremi Tlotsa Baroka
o tla be a bina ka lapeng la ga Mogotlo gaufi le taxi rank ba bangata ba go tseba e le ga bucket jwale ke rata go tsebisa maloko le metswalle ba ba leng kgole ba kgale ba sa tsebe gore ka Sontaga ba nengwa ditlogo bana ba Mogotlo ditlogolo le ditlogolwane khuku ka moka e tlang le tle le go ditaba tsa bolena le kgone go ja matlhatsi le matlogonolo le kgone go tseba gore mathata a le tshwereng ka malapeng ke a eng ene le ka kgona go a lokisa ka mokgwa mofuta mang motse community radio gona fa le go 96.3 FM metsotso ke senyane fela go itšwela go ere ya lesomete 9 minutes after the hour 11 o'clock nna ke nna morwa motšhamaubane ka kapa ya radio ke tsamaya le professor Moremi fa gomme a ge ile ga jwa le gona a re tsena go balli ba lapa la bobedi ke moka batla tamisha ba titsebiša gore na ke bona bomang a batšwa kae ke moka ba re fegolela se borala a jwale ka ge mampia a re tloga re lapile melala ruri ke tlo thoma ka mo go kgaetšedi ya ka mo nke a no tamiša fela ba theeletše ke moka a titsebiša ga botse Thobela ke a le dumediša ka moka ka moradiong dumediša wana ntate ka kapa le ntate Moremi le ba theeletše ka moka gae ke nna Nancy Mphahlele ke jwa lefatsheng la Moteti Slow Nancy Mphahlele a re a leboga kgaetšedi ya ka fawe Thobela ntate ka kapa le lena ntate Moremi le bašomi mmogo ka lena le ba theeletše kwa gae leina la ka ke nna Mitla Mary Mphahlele ke tšwa Moteti Ramaphosa a re a leboga bakgaga ba ga Mphahlele re a leboga hle gomme ga gone molato ntate Moremi ka fawe shibao ba titsebišitše nke o no ba amogela semmušo ke moka mongaka ba re fegolele se borala jwale ka ge mampia re lapile melala ya a ke leboge magageshu maduma lena a borutho a fihlile go nna le nna ke a le dumediša a ke na bothata felo re fa go tla go kwa dillo tša lena nako ye le nyakile nako e telele bangwe ba e rapediša ba e kgopediša ba e phethela ditaelo bangwe ba phasa modimo wa gabo lena o arabile e re nako ye a lefile go yona le re feng tša bohlokwa tše di nyakegang gore re le thuše ka tšona ke ngwaletše pitšeng tše kgolo ke tlo kgopela thušo mabapi le lapa lela la ka kwa gae ga Mphahlele ka kwa gae re bana re le 5 ke bašimane ba bararo le bannyana ba babedi mošimane wa mathomo mogolo o tšwele ka gae o nyetše ausaka wa bobedi o agile Mhlanga ka gae go šetše nna le masogana mararo so nna ke dulang ka kwa gae le bana ba ka abuta ka o mongwe salano ya llanaga o no tšwelela ge re na le mahu fela o monnyane no ba motho go dira di-peace job wa tla wa tsamaya so bothata bo bogolo bo bo dirileng gore ke ngwalele dipitšeng tše kgolo ke taba tša gore ka kwa gae a gona boroko a gona khutšo ke na le gore bošego ge ke robetše ke lwa le dilo o kry ke lwa le dilo bošego di nyako go ga bana ba baka so mehle le mehle bošego a ke robale kore ge letšatši le dikela šetše pelo a ka eno ba e ntsho cause le bana ba baka ba robale bošego ba tsoga ba phaphama ba gwella mama no ga šile mama kgokgo ntoela e tsamayang mola o e bone nna ke e bone mara bona ba kgone e bona ka mokgola ba actang ka gona so le ke na le gore maybe ge ke tšwa dishopong ke tšwa reka dijo go na le nako nngwe re ile ra kry-a legotlo ka gare ga fish oil mara fish oil la e sa le mpsa e sa tswaletšwe mara legotlo le gona ka mogare e ntše e tswaletšwe ka mokgwa so ke dilo tše dintša dimaka tše e leng gore di a diragala bošego no kry-a go tsamaya dilo mo godimo ga ntlo o sa tse gore dilo tšeo ke eng mešito e megolo di a kiba wa di kwa dilo tše di a kiba ke dilo tše e leng gore o ka re dilwa le selo ene gantši ke na le gore bošego o ka re ke bona serithi sa motho wa feta mara gore wa lebelela go ne motho o mmonang so ke dilo tše ntšhi cause ke gopola le nako e papa sa phela a buta ka o kereng sala ya llanaga o ile a re a etswa jwaleng e le bošego ga a boa o tsene a gwella mo lapeng ga tsena ka gate ga re tlhalosetša gore o kry-ile bagekolo ba goditše mollo
mo motlhareng o mogolo wa mo pele ga ntlo. So ga tsena kokota mo ntlong ge re mmulela ke ga wela ka mo ntlong a thoma re tlhalosetša gore gape bathuši ba le ba goditše mollo mola mara rena rano re ka lebaka la gore o tswa jwaleng a senke ra itšeela tlhogong go tloga moo ya ba gona vela sa tlile a ngadile mogae a sa tlile a sa tla mogae total and then o wa last born le ena o ile a robetše e le bošego ga phaphame a le mo monyako o tsogile a rurugile le saetele ka moka kgobogile a re na goga ke selo so le mogala jola papa ke gale a leka ntho ngwe le nngwe ka matla a bitša batho ba itla ka kwa gae ba tlo bereka mara go loke selo go fitlhela a robala and then ge re fela re itswa le abutaka la usaka re le bana ba motho ba re tlhalosetša gore go na le selo ka mola jarateng sa gola selo seo so batho ba batlang ka kwa ba tlo bereka motsole ba no bereka fela go tshwana le gore a ba dire selo ba re selo seo swantše se ntšhiwe ka ntle le gore ntho e ntšhiwe o ka se tlo ga loka selo so ke bone gore ke gale re leka le bona ba nemetsa bona e leng gore swantše ba itlhokomele mara ka lebaka la gore ka kwa gae ke ga bo bona ba tšea ditšhelete tša bona ba itswa mara gona thušo e re e kry-ang ene le before re tlo thothela gona kwa Mtete re sa dula kgobokwane mma le papa ne ba sa phela and then abutaka na bereka a namela bese ya 3 ya masa so o rile ga fetša go tswa a yo namela bese ka bo ma past 3 to 4 ra tsoga rena re rorota ra kry-a mogekolo a khuname ka matolo ka mo ntlong a apere kobo mara o ka re o beputše selo ka mo magetleng so ra thoma ba be ba re ge go ka diragala gore re ba hloke re tla ba founela ba dumetše gore ba tlo bola le rena ge e ka ba go tlo tlhokagala gore re bolele le bona wele ditaba ke tsona tšeo moroka di kwagetše wo ke ngwana a butage ke no se borena yena ka kua ga gabo ka gore o dula ga gabo ka kua ga gabo gona go lokile dilo ka moka di sepela ga botse le yena di mo sepelela ga botse na kgaitšedi okay re tsena ka gano a se ena o a butaka ola wa butaka o paletše ko gotla cause a kry e sa le ngwana sware tabela ya mmage e sa le semetsi mo go yena so o tlo kry-a maybe e tsena dipotšišo tše ntšhi o tlo palela ko go di araba o ke cousin ya ka o dula slovo ke yena ke mokgopetse gore a mfegeletse jale le wena o e bolele yeo ya leho la magadi boago o e tlogela ka ntle a one ke sa tlo bolela kere alright legotlo le tsena buang ka gare ga fišo ile ntane la kry ya go khurumetse mola ene e le lekoto le wena o no le bona gore a e kgonagale ntho le a diragetseng moo bona potšišo ke gore legotlo le ge le šala le tsena ka mo go khurumolotše mang la be la bua go khurumela mang wa tsang go potša story se sengwe sa bomme ba bang ka ngwa go mong ke ba phekola ba setlamo ba tlile le fišole e ne dina lete ka mo gare gomme e khurumetswe fele se sa ga go monna story ke se segolo gape legotlo le tsene le lekoto ka gare ga fišole ene o ka se reke legotlo o ka se reke fišole ine legotlo ka shopong makoti le ya tsamaya le ya dishopong lori e gata stena kore o bone gore mo ke papading kore lapa le la ba letšere ba le ria ka mokgo bona ba nyakang stena se feta windscreen ebile se itia makoti ebile go a fela ka yena bohloko bo bokaka ka nako monna lori a bone selo o gata lori wa pele o ile a ema a ke tse mara senke ke kwa ba e bolediša gore o ile a ema sese tše di riegang ga geno ke boloi kore a re nyako o hloba re a go ne modimo a ka letlaišang ka mokgoo a go ne tate mogolo wa lena ka re lori feta a iria gore lori gate stena se bolae motho badimo a ba bolae o nkwa ga botse badimo a ba bolae badimo ba phološa modimo o nna ke tsebang ke morapela ga a bolae modimo o ke mo tsebang ke morapela o a phološa wa bolayang ke Sathane wa sen le godimo go re phela go le yena mo lefaseng a tšea go batho a romela lapa la geno ka magotlo a lejišang difišuoli tša go ba le meleko
a le sahlelang a le pallišang go robala ka gae a le hlokisang maroko a re yang gore go tsene ye ngaka e tšwa go tsene ye ngaka e tšwa mara le sa kry-e thušo. Bontši ba batho ba tšea gore Sathane o le godimong a gona Sathane ke motho wa go sepela ka maoto go etša nna le wena we e leng gore o naganela lapa la geno bobe o romela tšona dilo tšeo di sa nyakegeng ka ga geno o kwa bohloko ge a buti a sepela le mosadi wa gage o ria gore dillori di gate ditena di itie bosesi ba hlokofale ke bona bo Sathane ba re phelang le bona mo lefaseng le ga jwale. So la palela la geno ke tšhita dingaka le palla dingaka gore le gone le na le tsela ya gona gore le gone le na le tsela ya gona ge ba batlang ba gae ge ba ka re ba etla ba tsena mo la gate ba ka se le gone gobane ngaka e nngwe le nngwe ge e tsena mo la gate before ya go tsena ga geno go ne le se ba se beileng gore ge go etla mo ditaelo tše ka moka di felele ke maatla ge di ya ka mo lawa eno ba ditaelo tše dintsho tše tšhweu tše khwibidu sa tlo di sa bereka selo. Yana ke nnete šetše ke lemogile gantši gore o ka re le ge re tšwele re ile bathong ba re fa dilo once wa tsena le tšona ka jarata di sa bereka ya ke mo go nyakegang gore ge go berekwa motse go tshelwe terata a re no e dira nto ya go tshela terata khone re lwantšhana le meleko a ke re rena re lwantwa ya semoya ye re e winang ka semoya ye e sa boneng ke motho mang le mang e bonang ke motho wa go ba le nneo ya semoya onkwišiša ene lapa la go swana le la geno a le nyaka o berekwa bošego le nyaka le berekwa mosegare gore baloi ba go tšea ditšhanse ba tle ba re ba tlo epolola mo la re berekileng gona re šetse re phela bophelo ba gore a re sa fihla bongaka ba setšo gobane re tlaišwa mosegare re tlaišwa bošego batho ba bolawa mosegare batho ba bolawa bošego batho ba sa tlela ke tokološi mosegare ba sa tlela ke tokološi bošego re sa fihla eng go bona bana ba felela ke maatla ka moka ka gae gore a re baloi ba winne ke sa bušeletša lentšho le a go ne moloi wa ka go loyang a sa go tsebe a go kgonagale a go diragale nka se no re ke le sokane gore ke tla go loya ke go bakiša eng ko kry-a eng moya wa makoti o robale ka khutšo fela o seke wa robalela ruri ba gabo badimo ba tsoge ba thušane le ba bogadi ba gage makoti a ye go lwantwa e kgolo o a mmethileng ka stena le yena mmethe di-driver tša go reila difatanaga ka go fapana re sepela re gahlana le mathata gobane batho ba kgone go bereka gore motho a tepolaye a tekwetše godimo ga traka wa madimabe ke driver wa traka ge o ekwa ba re go nento ba reng ke letswa ke ditaelo tše wena o ka se di botseng gore di ye kae tšona di tsebang gore di tlo ya kae re tlo thuša abuti ya go wa go bereka mosadi wa gage ene letswa a le tlo lata monga traka letswa le ya go nyaka o e leng gore o hlotse gore taba e be gona bonkwa a go no re monga traka ka no re le le suka ke a le gata le a tshela le lata koloi yela lo betha windscreen ke thomo e kwa ka wena go me diragetse ka ga borena kwankwišiša le ba mphatlele ba ga mphatlele ba le boditše ka marope taba e ya marope batho ba swanetše ba ikwešiša ene re swanetše re enyake re e kereye gobane wa bona go wagile kgausi le lerope o swanetše o tlo nyaka o tsebe gore lerope le ke dutšeng ka go lona le safe na ka gore batho ge ba tloga maropeng ba tloga ba tšhaba ge ba tšhaba ba šia ditokološi tše ka mo wena moagelwane maki o mo kae gona mo malome ka kapa
ape gore a re ge e le gore a di sa kry-a di-fisholi ka kua di tla tshela terata di atla ka mogagago di atla di a ja di-fisholi le gongwe bale ke tlo a senotlelo ka Sunday ke gopela gore batho ba ba tsebang ba agile gausi le maropi ba mpatamele ba tle ba tsebe gore maropi ao ba leng gausi le ona a saife gore ba ka dula gausi le ona na ene batho ba e leng gore ba shaile maropi ku ba tle ba bolele gore ba sa nyaka go dula ka mo maroping goba ba sa nyaka go dula then re tsebe gore leropi le re ala phatlalantšha batho ba go ba se ka sepela ba boifa ka re gonjwale ditsotsi di ne madulo mo metseng ka gore di dula ka maropeng wa ile thuthile kgobokwane be le tšhabang eish a ke tsebe rena e re thota kgobokwane re sa be ra tlhalefa gabotse mara ke nagana re maybe a buta ka kare a ka e araba yena nko mo founela ape re ka seno go thotha di ria bana di 100 ye kazi nna ke sharp kazi ya o shapo nne gape o ke monyetla khazi ge ka ba le wena o dilo tša gago a di bosana o swara matogo a o permanent le gona o te tšweletše na ke bereke a o bereke bele nkane ore o right o sa bereke o kane ore o right o sa bereke wa khazi wa motswala ngwana malome warra a ke no tša sebaka se ke go dumediše ke boeko go amogele lenanegong la pitšentše kgolo ke le kakapa ya radio ke na le ngaka moremi ka fa le kgaitšedi ya go mitla mphahlele le motswala lena ka mo go tšwa ka mola Slovo ka fa lo fegeleditše kgaitšedi yago ditaba tša bolena di kwagetše gabotse professor moremi o bontšhitše gore o tla thuša kudu-kudu jwale go ne le potšišo mo ye e leng gore kgaitšedi o rawa rena re be re sa le ba bananana e fela abuti e be e le o mogolo potšišo e re ka kua kgobokwane ge le thotale ya moteti mohlho mongwe le ka be le tlogile le tšhaba eng kapa lebaka la gore le thotha e ka ba le lefe mogalabe le mogekolo ba be ba sene boroko nke o no rena ba nabela ka yona mongaka o no rena ba nabela ka yona re kgone go ekwa gabotse re ikwešiše ke tabe telele bara ka bonyaneng wa gore mogabila thongwa e be le motho a neng le ba gage a kgone tswara go fišetsa go ja ka gae go ja tsa mo gore ga a sa kgona go thomela ka go wa mali kantja tsa maega mo ga ke sene e go di tsaya gore o ba ya tsae go mo go le mara ena ka nna di sa o di o ne go la le le gore no ke tla kra le go ba ka mo ya ke nna ga na sa na go mali tsa tsari ona le ngo ke na ke ke nya ka le ke ka o ya jwale warra go ya ka seporofeto se se leng sa tšwela kgaitšedi yago a le ka sepetlele a be a go founela la be la fetša le fitlha kowe kobeleng ya seporofeto sewe go kwagetše gore marope a le letšwang go ona mathata a mantši a e leng gore a lateletše moteti o ka re a thomile kua maropeng jwale go ira gore le marope ale a ne le bothata mo e leng gore ke ka baka le e leng gore mathata a lena a gola a oketšega o a dumela ya nka dumela ka gore a kere ge mogala yo ba ya ka moteti o ka re ke tšhaba go hloka bophelo ba moteti ba ka kgobokwane o ya vale nka dumela gore mathata mantši a teng ya kgobokwane moroka ke na le piti mphahlele mo ke abuti a kgaitšedi ya ka mo o a dumela gore kua kgobokwane ba tlogile go se bose e le ge mokgekolo le mokgalabe ba hloka boroko ke moka ba thothela moteti jwale ga re tsebe gore dilo tše di beng di ba hlokiša boroko di šetše kgobokwane goba tše dingwe di šetše tše dingwe di sepetše le bona goba
di sepetse le bona ka moka nao ya wa bona ge seemo se le so go tlo ra gore re ye go thoma go bereka kgobokwane and then re ye go ntšha bothata go tloga kgobokwane yeah ge re fetša re ye le moteti re ye go ntšha bothata kua moteti and then re bone gore ga botsela go malapa a mabedi a ke le lefele le go ba tšampa ka lebaka la gore ge ba ka dula ba le sora bereka le le tee ra tlogela le le tee go tlo ba le bothata go ne le ba le ba tlogetšeng ba boloketšweng ka mola e ka ba masea abuti ka nako e le dula kgobokwane e ka ba mohlomongwe ka mo maropeng a ga bolena go na le mabitla mohlomongwe la mmolokela ka gae go ba mabitleng o boloketswe kae o ka dirapeng tša trusteng o tlhalosa gore moratho wa bona o mongwe o ile a tlhokofala e fela a bolokelwa dirapeng tša trusteng ka ge ba ba dula kgobokwane alright re na le tsela ya go thotha marope re sepela re ya pele ge o thotha lerope e le gore ke motse o beng o begilwe re thotha lerope re tšea lefata la gona ka mo leropeng le titikwane badimo ba ka gae re tsamaya and then pele re tsamaya re make sure gore ka mogare ga motse wa re tlogele selo ebile ga re sepele le selo re tsamaya re hlapile re tsamaya re ntšhitše meleko ra tseba gore re a tsamaya ene ge re sepela re laela kgošing gore kgoši a šala a tseba re leropele beng ba lona ba sa boa a re no tsamaya ka gore ge re no tsamaya fela re bitša lori thotha re sepela re tlogela medimo ya rena morago ene nako la re tsamaileng because re tšhabile gore mo re palela ko go dula ka lebaka la gore re a hlorisiwa batho ba le ba šala ba tšea medimo wa borena then re tlo šala re yang re sokola kua re leng gona ba ba sokola ke badimo ba professor mo re mo botšiša gore o a hlokofetšeng ka nako e le sa le mo kgobokwane lehola gage le ka be le hlotše keng o e be sa lo monyane ya o bo ma 10 years jwale all right e be sa lo monyane prof ka mo go a tlhalosang ka gona ya a ina bothata malome ka kapa a re dire so a ke ntšhe banna ba ye go thuša family go sasa a ke ntšhe banna ba ye go thuša ba le ba robetšeng a ke ntšhe banna ba ye go thuša lapa la abuti a ke botšiša abuti gore ge makoti a fetša go robala mola go batša ke stena ba molaeletše abuti re tsene lehung la mokgekolo wa geno wa hlokofetšeng ka kotsi ya sefatanaga dr mre mo botšiša gore ka nako ye a hlokofalla mo a hlokofaletšeng gona le ile la kgona go molaelela ga botse go ya ka mokgwa wa semolao e tsile ga bile la mathomo re molaele mara ka re ke tsama ke ka monto kwa kwa ga lo ka re ga molaela ga botse okay ra ra boela ka moraga gore le molaelele lekgala bobedi ga senke la boela mo ba ileng ba re ga se a tšeega ga botse la nyaka go tseba gore mmereko wa go motšea o sepetse jwang oh ya le hule ke tiragalo ya neng last of last year okay no a ena molato tše dintšhi a ke re bjale re ka senape re di bolela mo moyeng re tlatle re di dulela fase ra di bea ga botse fela ke leboga ge e le gore mangaka a ga borena ba kgonne go lefa tsela le go le bontšha gore o robetše se segolo ko ra robale ga botse a se ka kry a tlaiša ke batho bothata bo bogolo bo ka mola gae a re bolokišeng ene ye nngwe gape re na le gore ge re tswile re rotlhola
ba re botse gore mabitlale a bomma ba berekile and then le ka mola jarateng ka mo re phatlhelang ka gona ba go berekile kore ge re phatla go swane gore re bolela re noši ke go kwele mara before re ya mola mabitleng wa tseba se wa re botsa re fišo le la go ba le legotlo e feletše kae se tsale ka e latlha la setšo la go e nyakišiša aowa ne ke no ba ke noša ke re ba toropong ba butaka o tla gae mafelela go mara o ile wa ba bontšha yona sa le ra e šuta snepe ra ba romela se ka enepe sa gona a ke tse gore ba sane le yona nna wena a o naso ao nna ke re nokiso re le popotwane okay motswala a o nayo oya a bute mogolo ane snepe sa yona a bute pete wa ke na tso o a le naso all right okay no a ena bothata ke nana ra butu o right ke sa tsebe maybe go ne putshišo tšo nyakang go and then ga buti go ne mang go jwale mo e leng gore go sa batla re ge ba ya go thuša kua ga buti ba mogwetša go na le mang ke weekenda ya go ratle ya ke tse gore šetša fitlhile na tlabe le gona neng a buti mosegare all right no go ra gore ba ga moremi ba tla re ge ba etla ka mo gae ba etla go le thuša ka tše ba le thušang ka tšona ba tla go hwetša no a gone molato prof ke nagana re ka mo go abuti ka mo re weditše ya ka mo go abuti weditše abuti re ya leboga ngwanešo re leboga nako ya lena le go sebe le go gana go hwetša thušo jwale ka ba bangwe ba bahlong ba gana ba tle ba te tshole ka morago re ya leboga ngwanešo ka nnete prof family e nkgahlela gore wa tseba ge batho ba ne le mathata prof gantši mathata a phatlalatša batho mo e leng gore a re kgone go dula fase ra bolela ka mathata go fitlhela re kry-a tharollo gantši ge mathata a e tla phatlalatša batho wa kry-a batho ba palela ke go kry-a thušo ka baka la gore ba phatlaletše ba sa kwane so this family ke nyaka go no e bethela matsogo gore ga senke go e ba le o a reng nna le seke la mpala mowe nna ga ke tsene eng ke tsena eng ka moka ga bona ba mo moyeng o motee wa go nyaka thušo ya ke a lebo magagesho ke nyaka gore go ba thieletše ke nyaka gore go ba thieletše ba e lego gore ba thieleditše lenanego le ke nyaka nke re no bolelang se sengwe mabapi le taba ya go tlogela marope go dula gausi le marope gore lena le dutšeng gausi le marope lena le boroko ga kakang le tlaišegile ga kakang re ka dira eng ka taba ye ya go tlogela marope morago goba re ka thuša family šijwang ke maele a e reng gore no a re a kgopele setšhabeng go tšwa gae ka dikgokaganyong tša leago ba balle nomoro mo malome ka kapa re kgone go bona re ka ba thuša jwang re leboga motheletši wa motse community radio nomoro ya mogala ke 013 1100406 013 1100407 yeo e theleditšego ye ke motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio mo ke tsamang le professor moremi magagešo moroka o kgopela gore nke re lebeleleng taba ye ya marope ye gore na lena le tlogetše marope a gabo lena mo le leng gona a le swara jwang lena le dutšeng kgausi le marope a baagišane ba lena a le swara jwang 013 11004 06 013 11004 07 motheletši wa motse community radio nkore letšetše mogalahle re a tseba gore mo magaeng a lena le lebane le marope le furaletše marope a ka thoko ka nako nngwe ga gone boroko jwale le jwale ya mo ditlo boa mc a retso mo moyeng a kapa ebo
Professor kunjani? Hlangu. Wena ukhotha dipleke tse dintse lo nna le marope. Sinotlelo o na le marope a mantsi ke ba bolele batho ba mo. Ya nke ba bolela ba sinotlelo. Nna motho kwa kana sala ba hona. I'm sure 3, 4, 5 years back. Ka re ka ya mshate ka re bona marope la mde ufuna abantu bangenela ba gona. Ya. Akina ke le rope motho kwa ga le ira ditsotsi. Ya o nyake le rope ne. A ke lefuni. Ya. Taba tlela lo tsa bona mo di sona mela rena mo. Angwafuni ya thokoza Professor. Thank you Re le Hlangu. boga Mahlangu. Amen. Aga 0131100406013 11004007. Ya what's our Mahlangu? Mahlangu bolela nnete. Gape senotlelo ke ga bo marope. Wa bona senotlelo? Senotlelo mo se sona le kgobokwane. Le kgobokwane ke ga bo marope gape. ene le gona mola next door le ga e re ne le lona le rope A wa e mapele bale. Ka morago ka morago. Okay. All right. MCRS o se mo yeni locha. Ntate ka kapa le kae? Rona ra lena wa ra. Ya ke ali manganye ka mo fucking la tsosa nguve ka ba ke twa ke Fall Bank. Re ya go leboga Mr Mangani. Solution ya ka e ke ne le yona ka marope. Batho ba bantsi ba thutha ko maropeng. Ba lebala gore ba ile ko mabitleng ba ira makandlelo la di kandlelo mo phasolang ko teng. Ene ne se ba tsamaya a ba sa le buledisa le kandlelo leo ba shia dilo tsotlhe ka mo ba shia ba dimbao ka mo a ba sa ba tsia ba tloa ba thutha le bona. Le tsa dilo tse ntsi di ba betha ba boela morao sonta tse kaka. Oh ya. Ya bothata bo thoma gona mo e ba thutha ba no tsa thuto mazenke mafestere bale aba ba latileng bale ba ba dileng go jara teng ba le bala ka bona. Oh ya. A ke itse ya utlwala ntate moremi ka mo go lena na. Ke go kwa ga botse o ibia ga botse batho ba nyaka motse ba fetša ba dira le kandelo ka mo gae ge ba tsamaya ba tlogela dilo tšela ka mo buela mabitla ba e latileng ba ibeileng ka mo gae ba re ba ria dititikwane ge ba sepela mo ba no tsamaya. Ba tsamaya a ba sa ba botsa a ba sa ba tsia gore a re tsamayeng re ya go plekeng eso. Aga. Bothata bo gona mo ke yona taba marope solution ke ne le yona eo. A ba tsamaya ba ba lata mo ba ba shileng ko teng. Ke a leboga wa tseba o kwagetse. Go bole bona ntate ka ka. Thank you. Re ya go leboga Mr Manganye. Moroka metsotso ke lesomepedi fela go ikela go ere ya lesomepedi mo ileng gore ka ere ya lesomepedi re tla be re laelana re tšhutelela lenana go la masa a tseleng ka lentšu la Calvin Magopa ge e le ga jalo gona ke nagana gore o ka no itšea wa reparapa ke moka ga o fetša wa ba fa di-announcement tša ka kwa tlong tša baroka gore go tloga gone jwale mohlomongwe go fitlha nenneng mohlomongwe le ka di-weekend go tlabe go diragala eng. Ya a ke tšee nako e ke leboge Palesa Thutse ke ya go leboga ngwaneshu ke go lebogile kudu gore le moša gore go ne le batho ba ileng gore gona mo ba fa batho dinamba mola e le gore ga se go swanela re lla ka batho ba scam everyday ba ileng gore batho ba ba founela ba ba jela ditšhelete ke kgopela gore Palesa molaetša ga go ba o kwe ba seke ba di founela dinomoro tšeo tša 073 ba seke ba di founela ka mola letlakaleng la rena la Facebook le seke la di founela mothušile gore ke mokhulu Milalo o fa batho difounu ka mo letlakaleng la rena ke phošo kgolo mogala ba gešo yewe re lla ka di-scam bana ba gabo rena ba go bala re kgopela gore le seke la dira ka mokgwa wo ka lebaka la gore ge le dira ka mokgwa wo ke ba bošaedi bo bogolo kudu. Ya o ka ndilitela yona Palesa ke tšhaba go dilita ka mo lesaeteng la ka o ka tle wa fetša re go bloka go sasa ratla ra hloka wa re thuša ngwaneshu re lebogile kudu molaetša wa gago le go sasa go bona o ka re go ba le se sa lokeng o fele re lokišetša sona ke nnete wa tseba balatedi ba rena le golle ba bolela polelo nngwe ye bohlokwa ka mola e ntšha ke bo leboga motlatšo matladi ba re wa bona tabe ya tokolosi ke pandemic e fihlile tokološi magagišo e fihlile e nyaka ditaelo e nyaka go phethelwa e nyaka go rakiwa e nyaka go bušetšwa mo e tšwang kazi ngwana motswala e nyaka mošomo wena tše ntši a o ne taba le tsone lapile ka baloi wena o nyaka go bona o tšwela pele mpotse o nyaka mošomo moa
o molomo le wa mošareng o lokeng le wa go diša mara mtswala wena o ka re o swere ke papai marangere mošomo ke mošomo o ka tloga o diša dikgomo awa nka se dikgone dikgomo o nyaka mmereko wa mohuta mang nko bolele meraro kasi monna re go fa platform e ka monna wa go thuša ka gae nka o kgona wa go thuša buang ka gae go suela go hlatswa methušo di ya mentši le go hlatswa nka hlatswa maybe go hlokomela bana le go hlokomela bana nka ba hlokomela bana ba nyaka o ba rata o rata bana alright a go molato khazi ngwana motswala re tla ria ka mogoi re tla go nyakiša ke re khazi ya khazi banna mohire motho wa sega banna go ka se lewe ka gaene ke lebogile malome ka kapa ke tsebiše batho go sa ke la bohlano ke tšatši la go phetha ditaelo mokibelo ke tšatši la go phetha ditaelo mo mosagaren re tlo no tšhaiša go tlo ba le košeng mo re yang sontaga koša e ya ga mothwa ka senotlelo ke tlo tšwa forogo ka gae ke ye košeng ke ye go bina mosagare ka moka re hlwele ba ga mothwa re kwa gore badimo ba re botša eng magagešo ke lefa chance ya gore go sasa ba tle ba le thuša kere ka lebaka la re ka mokibelo le sontaga bo magolo ba tla ba le busy mmereko wa bongaka ga ke o bereke ke nnoši ko bereka le bana ba ke ba ruta go ona go ne ba bang go ba ruta o kry-a lengelo ila gage le ne maatla a go epolola le ne maatla a go swara motse ke ba fa chance ya gore badimo ba bona ba kgone go bereka ka tsela ye e leng gore badimo ba nyaka ka gona ke tlo le fa bona go sasa ge le ne le nako ebile ra be ra boa ra le hlapiša ra le riela ditaelo ka gore go ya go bereka motse lena le sa phethe ditaelo ke a le botša e tlo ba o ka raga go loke ene a ke le botšeng tseleng ya go alafa ga o phethe taelo ga tee ba re go lokile lefela le tla le phetha ditaelo ge moremi a se a le raka e tlang le phethe ditaelo dilo tša lena di loke ba ba hlokang go founela kua gae a ba founele 060 959 0303 goba ba ka founela 072 133 6761 072 133 6761 goba le ka founela 079 170 9862 malome ka kapa re na le challenge ya balli ba ba santse batle mo radiong ke kgopela re nke le ba fe dinomoro tša pitšeng tše kgolo ba di tsebe ba kgone go di founela ge ba hloka thušo tše tša 072 ke tša malefo le ka di founela le tšona 133 6761 ba fe tšona malome ka kapa nna ke leboga batheeletši ke leboga ka Facebook ke ya leboga ge le tšwa ka go joina Facebook wa rena le no re DR Moremi la re followa la bona tše ka moka re di dirang ke lebogile kudu bodimo wa lefe mahlatse mahlogonono bana ba ngwala banna trial banna phasang banna nke le nyamišeng dira banna bana ba ka banna ijampene ka moo banna kore banna ngwalang le tišitše banna tlogang le tsoga lebala nyamišang baloi banna batho ba ba kwerang ba re ngwana mammang a ka sephase kore banna ba nyamiše ke le rapediša rolo tša lena di loke ka modimo a phelang banna ba ba le bjalang mapheko ka moka banna nka eme ke a leboga malome kaka ke go lebogile prof motsheletši wa motse community radio dinomoro tša mopitšeng tše kgolo mo ke 076 071 2344 076 071 2344 re prefera voice note ya WhatsApp ka mola ka baka la gore ba bangwe lengwala lotše dingwe tše ditelele le shaitša di dispelling gona mola na pile a re sa kgona go bona rona ga botse re mara ge o kgonne go recorda lentšo la gago re kgona go kwa se wena o se bolelang 076 071 2344
4 re a leboga motheletši wa motse community radio lenanego le ke la go thuša batho magagešo ge mohlomongwe a re kgone go palela ke go thuša motho ka baka la gore ba bangwe ba re nna a re nyake ši ba bona ba ba thoma go founa batho ba ne mathata magagešo ga gone molato moroka re a leboga modimo a go fe maatla le badimo ba geno ba go fe maatla gore o tswele pele go ba le mogau ka tsela yeo wa go thuša batho go tswa go nna ke le morwa motšha maubane Moses Mothwa antse ba ntse ba ka llang mmetere o a dulang nageng ya Senotlelo ke rata go le tsebisa gore ka Sontaga ka di 1 September 2004 ntate Moremi Tlotsa Baroka o tlabe a bina ka lapeng la ga Mogotlo gaufi le taxi rank ba bangata ba go tseba e le ga bucket vale ke rata go tsebisa maloko le metswalle ba ba leng kgole ba kgale ba sa tsebe gore ka Sontaga ba nengwa ditlogolo bana ba Mogotlo ditlogolo le ditlogolwane khuku ka moka e tlang le tele go ditaba tsa bolena le kgone go ja matlhatsi le matlogonolo le kgone go tseba gore mathata a le tshwereng ka malapeng ke a eng and then le ga kgona go a lokisa ka mokgwa mofuta mang ba e leng gore mohlomong a ba tsebe ba ka tla ba mfounela for information ba founele nna ke le la mmetere mo dinomorong tse 063 247 4781 ke a leboga ka moka mo Senotelo ga Mothwa gaufi le taxi rank Thobela bana ba gešo ka moka ka lebitso ke nna Moses Mothwa antse ba ntse ba ka llang mmetere o a dulang nageng ya Senotlelo ke rata go le tsebisa gore ka Sontaga ka di 1 September 2004